dobar dan. Dobrodošli u još jedan Domen RS intervju, prvi u 2024. godini. Danas je sa nama Đorđe Vojmirović, Martech specijalist, a tema o kojoj govorimo je era digitalne groznice i sakupljanje digitalnog zlata. Veoma zanimljiva tema. Đorđe, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našao. Pa šta je to digitalna groznica? Digitalna groznica, pa mislim termin je onako malo iskorišćen, ali digitalna groznica je ovo gde smo mi danas zapravo nalazimo jer smo svi non stop na telefonima, na računarima. Apsolutno sve što nas okružuje vezano je na internet. Davno sam ja čuo, da kažem, izraz jedan koji mi je ostao onako zapečaćen i evo obistinio se, kaže podaci, informacije koje ostavljamo na internetu, ako je neko tu bude skupljao, će biti nafta tog 21. veka. I zaista evo danas ko ima podatke, taj je neprikosnoven. Tako da otud i ta digitalna groznica, danas je sve digitalno, imamo digitalni novac, imamo veštačku inteligenciju, non stop smo na internetu. Šta god želimo da kupimo, u 80% slučajeva mi idemo na internet, tamo ostavimo sve žive podatke i onda idemo da kupimo, pa čak i offline, prvo se informišemo na internetu. Tako da digitalna groznica nas kao korisnika interneta, to traje već dugo i jednostavno, apsolutno ja ne znam da znamo da funkcionišemo više bez tih novotarija, a opet s druge strane nam i nameću ovi, da kažem, i Google i Facebook i Instagram i X i sve te platforme koje mi koristimo, nam nameću da ih koristimo što duže, da se zadržimo na njima što više, ne bi li, da kažem, ostavili tih informacija što više. Samim tim te informacije jesu zlato, jer na osnovu toga posle oni dalje to unovčavaju, monetizuju taj saobraćaj, taj trafik, tu našu posjećenost. Gde sve i kako ostavljamo podatke kao korisnici interneta? Pa pazite ovako, na primjer, mobilnih aplikacija i web sajtova broje se u milijardama. Tako da, a mi kad izlazimo na internet, u 95-98% slučajeva, da kažem, izlazimo preko svega 15 aplikacija. To je recimo Google browser, Google pretraživač, YouTube, Gmail, proveravamo poštu, koristimo Google Drive ili neki taj cloud, Apple cloud. Tako da, tih 15 aplikacija su nam first touch point, a onda idemo dalje. Sad kad dođemo na tu prvu, ona nas dalje prati gde god se dalje krećemo. To su ti first party cookies i third party cookies. Kako se koriste naši podaci i kako manipulišu, da kažem, nama na osnovu tih podataka? Jer kao što si malo pre rekao, svakodnevno ih koristimo, na neki način hteli to ili ne, osuđeni smo na sve te platforme i apsolutno ja mislim da skoro svaka osoba na svetu ih koristi svakodnevno. Pa recimo evo jedan banalan upit samo na osnovu koga mi otkrijemo o nama gomilu podataka, na primjer pražnjenje septičkih jama Kosmaj. Banalan upit, smešan upit, benigni upit koji zapravo svako bi tražio kad mu treba. Prvo što otkrivamo je naša namera, znači nešto nam treba, znači hoćemo tu uslugu. Drugo što otkrivamo je naša lokacija, sad da li je to Kosma ili neko mesto baš na Kosmaju, baš mikrolokacija. I treće je, na primjer, tačno damo signal svim tim, da kažem, svim tim platformama da imamo kuću. Householding kategorija koja postoji i znači bukvalno na osnovu tog jednog upita smo otkrili sasvim solidno podatak o nama. Zatim ide neki sledeći upit i sledeći i mi tako na dnevnom nivou ostavimo preko 20.000 tih nekih sitnih grumena zlata koje to posle oni skupljaju i to. I sad kako manipulišu s nama? Naprimjer, ako ja kucam Pirelli gume za Pirelli zimske gume, na osnovu tog upita konkurentska firma, na primjer Michelin ili Sava ili kogod može da kaže da sigurno ste tražili naše gume. I onda sam ja već doveden u zabludu da li da idem na Pirelli ili da idem u Savu ili da uzmem treći neki brend. Bez obzira da li tražili gume, da li tražili neku robnu marku, šta god da smo tražili. Imali smo recimo jako dobar primjer
i izbora i Cambridge Analytike i situacije filma onog The Greatest Hack i Cambridge Analytike i Brexita, recimo, mi svi koristimo, da kažem, istu aplikaciju Facebook ili YouTube, ali niko od nas nema isti sadržaj na toj aplikaciji. Zašto? Zato što smo zapratili, svako od nas je zapratio neke druge stranice i svako od nas je lajkovo neke tamo druge stvari i mi imamo personalizovan sadržaj. Na osnovu tog personalizovanog sadržaja se i manipuliše sa posetiocima. Tako da, na primjer, dešavalo se tu kad su bili ti izbori da 4 koji sede u istoj prostoriji dobijaju svako personalizovanu reklamu. Baš na osnovu onoga šta su gledali, šta su lajkovali, gde su bili, šta su posjećivali. Kaže podatak da je njima dovoljan jedan klik da bi nas razvrstali da li smo introvert ili ekstravert. Samo jedan klik. A zamislite, mi kliknemo 1.000.000 puta dnevno. Tačno znaju našu i demografiju, i psihografiju, i lokaciju i sve žive namere. Da. Dobro, to možemo i da vidimo na osnovu sadržaja koji nam se plasira. Apsolutno. Čim posetimo nešto, evo je reklama za to. Nekad se ljudi bune da zbog te zaštite podataka i to, ja ne znam, ja kažem bolje da, ne znam, ako sam pretraživo zimske gume, bolje da me juri reklama sa zimskim gumama, nego posuđe metalac ili posuđe neko koje apsolutno me ne zanima, ne znam da kuvam, nije mi uopšte u sferi interesovanja, tako da možda i to donekle i da kažem bolje. I to neki se ne slažu s tim, ali bože moj. A kad pričamo o podacima, kako da dođemo do podataka naših posetilaca? Pa upravo kao što rade i ove platforme. Ako imamo sajt, bilo kakav prezentacioni shop i to, ideja jeste da se postavlja ti tagovi, ti uređaji za praćenje posetilaca, prvo odakle je došao, na koju stranicu je došao. To sve može da se uz pomoć, recimo, alata Google Tag Manager da se postavi, može manuelnim ubacivanjem koda, tačno odakle je došao, na koju stranicu je došao, da li je video poziv neki na akciju, da li je kliknuo na taj poziv na akciju, odatle dalje, gde je otišao. Kod shopova, recimo, da li je došao na stranicu proizvoda, da li je video promo baner, da li je ubacio proizvod u korpu, da li je dalje nastavio na checkout, da li je kupio. I onda kad gledamo sve te podatke, mi na osnovu analitike, na osnovu analize svega toga, tačno možemo da vidimo koje proizvode korisnik, zbog kojih dolazi, na primjer šta je tražio na Google, dovelo ga je na naš shop, ubacuje u korpu, ali recimo vidimo da velika većina to ne kupuje, nego kupuje nešto drugo. Znači da nam je taj proizvod neki mamac ili neki wannabe proizvod koji ne može svako da priušti, ali zbog njega, da kažem, dolaze na naš shop, a kupuju nešto drugo. I onda poenta je da ako želimo da vidimo koji su to još proizvodi, da se te stranice dodatno, recimo, optimizuju kako bi prikupili novih posetilaca, još više sadržaja, kako bi ostvarili veći, da kažem, saobraćaj, a na osnovu saobraćaja i veći promet. Na osnovu većeg prometa i veći profit. Tako nekako bi trebalo da ide ceo taj flow. I onda na osnovu toga i mi možemo da pratimo i da pružamo personalizovane poruke. Ako je korisnik gledao kategorije, ne znam, oprema za ribolov, pa nećemo mu dati onda sportsku opremu, daćemo mu baš to za ribolov, baš to što je gledao. A ako imamo klikove, imamo impresije, imamo posete, imamo neku aktivnost sa strane posetilaca, ali se ne desi konverzija, u čemu je tu najčešće problem? Upravo ti alati za praćenje i ponašanja korisnika nam mogu pomoći da vidimo gde je problem. Da li ne radi nešto? Da li su videli uopšte da poziv na akciju, dugme ubaci u korpu i to? Da li je možda komplikovana forma za check-out? To su sve mogući scenariji i potpuno su nepredvidivi, kao i posetioci što su nepredvidivi. Ali ako postavimo taj neki očekivani naš put korisnika, taj customer journey, i ako on ima neki svoj taj levak kako bi trebao da izgleda, virtuelni, na osnovu tačno brojki možemo da vidimo dokle dođu, a gde ispadaju, i tu onda možemo da tražimo to zašto se to dešava. A nije redak uopšte slučaj. Imamo gomilu impresija, CTR, super, sve, ali prodaje nam nešto štekći ili broj lidova. Nema ih uopšte ili ih nema dovoljan broj i to nešto se... Kako mi možemo da iskoristimo podatke koje prikupimo na neki etički način i u skladu sa zakonom, da kažem?
Pa upravo uz pomoć ovih alata koje sam ispominjao, mi dolazimo do podataka, ali samo je pitanje i poenta i suština je da ih koristimo na etički način. Profesor Lazar Džamić on je zagovornik te teme i to i jako od njega sam to i čuo i svim srcem i znanjem i svim bićem svojim podržavam tu priču o etici, jer nije poenta samo doći do podatka, da kažem, ukrasti ga, poenta ga je iskoristiti ga na način da to korisniku prija. Tako da kad on dođe na naš sajt, ona potvrda, saglasnost da je on saglasan, da želi da dobija personalizovane poruke, marketinškog tipa, prodajnog tipa, sve što je u skladu sa GDPR-om, sa zakonom o zaštiti privatnosti, kako se već taj zakon zove. Tako da na taj način mi jasno stavljamo korisniku do znanja, onako je saglasan, daće nam tu saglasnost i uglavnom ako korisnik mu se sviđa način na koji komuniciramo, sviđa mu se, na primjer, roba, ton, često dolazi na taj sajt, na web prodavnicu, šta god, korisnici će to dati. Tako da te podatke ne treba koristiti nešto da kažem onako, mi ćemo, da kažem, mi koristimo kolačiće i ok, a posle korisnik vidi da smo faktički ukrali njegove podatke i čim se korisnik oseti da smo ga špijunirali, ajde da kažem, i saznali nešto o njemu, stigla mu poruka i to tu odmah postoji gard i da kažem, nezadovoljstvo korisnika. Tako Osjeća ugroženost. Osjeća ugroženost i tu onda bolje i ne raditi na taj način nego raditi na taj način. Hvala puno na vremenu. Sigurna sam da će svi ovi odgovori značiti našim gledalcima i da ih to vrlo interesuje jer smo mi svi živimo to svaki dan. Tako da hvala puno na vremenu i znanju još jedan put, a vi nastavite da pratite Domen RS i u ovoj godini.